Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserya tayo itaalawas ang napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Bigbigat, agsuksok dal kamanan iti salamagay. Makapangpanganak nga rin iti sa lamagi. Di mo ko na nga ginaw kamanan, bakit? Nagbasit pa lang na ita saksaklutom. Kandandan hindi pa makataray na takibkibinam, aginaw kamanan. Basol ko ka di. Sikamat ngamin. Naglaing ka nga agputot. Sapay nakasadsadot ka no trabaho ti pagsasaritaan. Surun kon. Kasano pa itan? Kaslabayak ti ubing iti palay. Hindi na pa imot nga rod mabalin nga ibaon. Arig da di da pa'y napusot. Baunan ti ibagbagam. Nagkasangan ti kastoy. Agdidi iti buti ti maysa, agdidimot kan ka ti maysa. Sano na ta? Kasano? Kat nasurok lang ang makatawon ti ubing kat agadin. Agamita, agtangad kamanan, hindi salamagay. Just kikat di. Adda ka dito, yamang ililot iti kawitan ti gayem mo. E dinto, tauban ni bakit mo ti anak yaw nga dawit na linabaan. Saan kumot nga mo ti akin kukwa na iti linabaan? Ay, sad arason tinanakman day ta. No kumamot tulungam, takaasimat. Italang mo't nga awan trabaho, aginanak mo't Trabaho la akanayo na. Na, ay, saan anasaya at arason day ta? Ada ayamot day off ni bakit mo akas asawam? Di mo pa'y paginanaan mo. Ang day of ayamot agtagibalay. Day tangarod kat. Di yun na mo ti rigat ti agtagibalay. Ti agtagibalay, agyan lang iti balay, nanang. Ado ti trabaho ti agtagibalay. Nagruna no daubing nga isam sa mirana ti trabaho na. Ay, di kakat mapantulungan di asawa. Kalpasan ti palo. Intaman kit di papanak ngay naman. Ado ti chicks ijay kay. Chicks ko na. Uy, Nagmayato na makakita tayo iti chicks. sapay ko mga ruta mga abak tayo ti palo. No, da pagpasikat ta kadag iti babalasang ijay naman. Kasano nga, maabak ta, pare. Di mo ngamin ibagbaga maabak ta Alayin ta nga rodan. Kung saan, unaan tayo diyan ti babalasa. Mga maabak pa lakit di tiya kakaiso na swildo ta. Ngala, bati ta pa iti manok ta. Tayin ta pa iti ibagbaga kapapananta. May mayat pa Imbes ang manok ti ilutan, mapantalangan ni Jai. Din samet ginaw ti kadwa ni Henry Apimanaw. Yakman amaw iti day nga anak mo. Ay, di nakit na pantinulungan ti asawa na. Nagbabasit pa ilang dagiti anak na. Kaasimod nga agawer ka nagtagibalay. Asit gan nga me ni Carmina. Nagbasit pa ilaang ti anak na. Agsikog manan. Kahit anya ngay nga ron, no iso ti pa nakaparswada, ti asit gan. Isa na bali kumaan o saan akas dyan ni Henry. Sa daw, sa bali, ti paglaingan na. Nagpintas kan ading ko. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Carol. Nabiit pa'y gayam dati nga inuman ditoy. Medyo nabayag matan, Manong. Italang samat nga imay ka dito eh. Wan nga ron, hanggang kanayunan minton ti umay dito, yaday. Imbag, no saan nga agungat ti asawam? No kanayon kayo dito eh. Ay, awan asawa ka rin. Iti day ta, kinataer kan taktak daryo. Awan pa asawa yung Manong? Diyak mamati. Agpaiso ti ibagpagak. Orag kuripaspas amin na tarakan ti karro ba? Ha? Agpaiso ti ibagpagak ka rin. Itimpla ang mamad dyan may sa itigatas na tamadamang agdiday dito'y basit. Nakaturog sa amat ng tabasit. Sikan natin mang tipla. Makaturturog ah. Saan pa'y anarnakan?
No ikatagtidede na, sigurado amariin katag sangit mat. Anya kat kastuyan na ya. Uri mat maturog di tao, kapilitan na bumangon no agriri ti ubing. Kat anya ngay nga ron, bayam kit din nga agsangsangit iti bisin. Sinalbag kat kastuyan. Hintaman kitag palpaliwa pare. Mapantay dyan nagtiba balasang. Nih, kanayunom sa mo ti mga awis kanak dyan paray. Imbagay dyan ta natal na ti panunot. Kan nabanglo ragi ti balasang. Apay, sana na bang luji balayo? Nada ka di balay. Saan ko nga muna niya ti kuditag. Adda ubing agsangit. Adda saan na nabanglo ti payod na. Taagat ubing saan pa nakadigos. Kasano ka pinagsasarunom mo ti ubing? Di pa nakwataray tayo duma at damanain. Naglaing tumot ngagsikog ni Carmina. Ay napimpintas mo ni Carmina ngam ni Carol. Ang nabangbang lumot ni Carol. Oh, Ni Carmina kat payod ti ubing at di pa'y makadigos. Apay aday ito'y lang ti sweldom. Amumat nga gatgatas pa lang dagiti ubing. Sa bangkit di. Pakanam amin ang iday ti napoy. Henry, mangandamot angam sa pulan dalat tatigatas ta ubing da paymat. Nang runa iti rabi eh. No agkirin dagat kayat dati aggatas. Iyan ay munday ta, tayo sotiad da. At na naggastosa kiti sweldok. Anya pa'y ngayon no di kasta. Kaasi ti ubing no kasto'y ngagkurang ti gatas da. No saan ko mga importante kat saan mo kumagastuan ti kwartam. Apay ko mga iparit mo kat kwartak mag... Nakitam ka din no simbang peten ni Henry. Jak paimot na pandita balay dalakay. Apay aya, kasla makapungtot ka man. Ay, damagak man kan kuan. Nupudno tay na damag ko nga dapagluklukwan na ababay dya inuman. Anya ti kayat mo asawon iti pagluklukwan. Adda ka no babae na tilukaw. Anya, kakaasi di asawa na, mangsapol pa'y laang itinayon na. Ay, dahi tangaro ti pagrurudak. Anya pa'y lang ti sapulan na kini Carmina. Nagsingpot mo ti tao. Makilabada pa'y idi may salaang ti anak na. Ngam ita, saanon, tanarigat mo nga awiron na ti talo nga ubay nga agsasarunaw. Ay, tilukon aya. Hinton kuan. Ay, mapang-or ko no pudno tinadamag ka. Nih, Nanag Lori. Da kayo kadiday ta? Ha? Ay, asino ka itayan, Barok? Siyak ni Jess. Gayam ko ni Carmina ang manugang yo. Ay, malagip ko. Si kagayam tayo ay sa nga abay, idi nagkasarda. Saan ka, day? Una na. Ket, kumusta mo ni Carmina? Nabayagasan kami ang nagkita. Ay da, kakaasitan, Barok. Talo agagos ti anak na. Nagsarunubog kami di pa nagsikog na. Talo adagos, nana? Nagbiitan? Ipasaray din na mapakadaan Tama minsan la ka nga agsa nga ilay, kalpasan na agana, agdiretsong mo nga agsikog day dyan. Isumat lagay ang madya akong makitkita. Tasaan siguro na makaruar. Day tatipod no, Barok. Marigatan ang mga wer kadagiti talaw ababasit nga anak na. Sige, bayan nyo, nana. Tapasyar to man. Mapanak to ijabalayda. Jess! Imbag man tayo may nakpinasyar dito yung nano mo abalay mi? Apa yan, friend? Narbamat ti bagimon. Kasano? Kat nagsasarunumat ti panaganak ko. Jak mapakadaan. Masikugak man gaya man. Day tatirigat na. Saan mo nga mo, numaadaan ka, wano saan pa'y. Numabalin. Sa anak pa'y kumangagsi ko. Nagregat, friend. Uray kumamot no na nga to ti sweldo nila kay ko. Nagngina pa'y mat nga ron ti gatas. Saan ka madanagan? Mabalin ka tulungan, babaan iti DSWD. At datulong, wano ayuda ang maalam manipod iti opisina mi. Mabalin ka di, friend. Alaman nga ron.
Ay, to'y kadilaang manan ti maitid mo asweldom. Ayan ti daduma. Apay sa pulam. Adamot inted dakas ayuda para gatas dagiti ubing. Amula nga, no kanayon day dyan nga ayuda. Pangipipa na ti sweldom aya. Hindi nakman rengrengan si Kakarmina. Pagyaman ka kid diya, tadam ay kukin ka. No kayat mo, sikat yag tagibalay, tasyak matyag trabaho. Kitaak no kabailam. Siyak ayat yag padede, tapno siyak ti pagawiram. Mabalinda matan nga agdede iti bote. Saan mo nga ipasa kanyak ti pagrebengam? Sikat yagaw awir, ta sikat ti babay. Pagrebengam da ita. Apay nga rod, adi mo mataramidan ti pagrabangam. Kurang ti ititid mo asweldom. Mabalin nga dito umay kumasari di balayaw. Awan balay mi ditoy. Boarding house ti paggiganak. Taga Visayasak ngamin. Ha? Taga Visayas ka? Saan matamadlaw iti ayog mo? Wana, tanabayaga kon dito'y Luzon. Nasursurok man tan ti agsaw iti pagsasawi oh. Tay damdamagak nga ro dahil. Mabalin ka dito pumasyar. Urayak ti panagawid mo. Wala saan? Agpaka na ka, tagawid ka. Mabit lang nga rod ha, taag pambara. Tapno palubusan da. O sige nga ron, tapno makaawit tan iti boarding house mo. Rumwar ka pa'y nga rod. Tapno saan ang makita ni boss. Ay, salbag ka. Di ka matagaw awit, ijabalayom. Kanayon nakaadamagan ni bakat mo. Kakaasya madandanagan. Di nakapay ka nung maawagan ay. Agaliwak sayak pa imot ah. No agawid ak, konsumisyon lang iti balay. Imbagi di ayan ko ita, taawan konsumisyon. Ragsak di ayan ko ita. Ang kasano ti pamilyam. Adamot di gayam na amang tulong ken ko na. Pinilim ti pagragsakan ng ti pamilyam pare. Ay, lumakaya kadagos, nagyanak iti balay. Saan ka di nga amom no sa dino ti pagtrabahuan ni Henry, balasang ka? Wan tatang, apay ka di. Tinasayaat. In kakitaan. Numakitam, ibagam nga agawid. Hadda ka no sa balya pag-awidan na. Kaya't yung asawan. Adda babae na, tatang. Dayta tinadamag ko. Hay na, saan ko nga ipalubos na itangaramid na? Apay, anya kumaayat ti adda iti dayjay a babae. Sinukatan na pa iti SIM card na. Diyak maawagan. Wano, in-block na nga tan, tatang. Mala, ibagak ka ni nanang yaw. Tao may napaylakitaan dagiti ubeng. Tapno mapan ka ijay ayan na. Nakilipin kang samutan iti day dyan lalaki. Nataar, saan ka di? No siya, ti kayat ko katay makuna abak nang tapno agbiagak nga uray sa anak ko nga agtrabaho. Kabayatan nga awan pa'y ti makitak abak nang. Aramatag day jay a Henry. Tapno, adamang ipaay kadagiti masapsapul ko. Kayat mo asawa? Saan ka napudnukan ko ana? Madlaw ko, nga dala ang kwarta na no daytay agsweldo. Nababa ti sweldo na. Kaawatan nga ron, ano makakita ka iti ad-ado ti kwartana? Isukat mo mutla. Di ka man kundi dilaw, takasta ka mat. Kasapulan nga aramatan itan ti utag, tanarigatan ti panagbiag. Apay anak umay ka dito si dagti opisina mi. Di ka lang mabay ni tikas tangit suram. Pangasim tagawid ka ni Jabalay. Kaasi dagiti anak ta. Pasensya ka no na uma akon ken ka. Agkonsumisyonak lang no ijibalay tayan ko. Di na kami ka din kayat kadagiti anak mo. Agawid kan. Tagawid akto no makalagi pa. Kaano day ta panagawid mo? Pangaasim, tadida kam kumamot baybayan kadagiti anak ta. Darasam ket diti pumanaw ditoy. Kababain na da makakita ken ka ditoy. Ikabain na ka di. Di na ka din ayayatan.
Di mo pa'y matamo nga si kasuan tabagim. Kita aman na iti suram. Ala, agawid kan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naanos kan nasingpat ni Carmina, idintotan ni Henry ng asawa na katsadot. Asit gan launay, ti panagsikog ni Carmina, isu anay pamaysa ti panangasikaso na kadagiti talo ababasit pay ng anak da. Iti sabali a bangir, idi nakakita ni Henry iti maysa a waitress. Nakilib inday toy, iti nasao a waitress. Iti maysa ngal daw, nagpakpakaasi ni Carmina ken Henry. Adi na kumaida panawan kadagiti anak da. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Darasam ket di ti pumanaw ditoy. Kababain no da makakita ken ka ditoy. Ikabain na ka di. Di na ka dinayayatan. Di mo pa'y matamo nga si kasuan na tabagim. Kita man na iti suram. Nagkutong ka. Kamatin na kang tuhid din ti aso. Pagarup ng skeleton ka. Naipamay sa ti oras ko kadagiti anak ta. Amumatday ta saan ka di? Agawin ka kitin. Kaya't kung matagaliwak sa'y basit. Amin nga itod mo ang kwarta kat agpaay kadagiti ubing. Awan pa yun para iti bagik. Ibagam kit di iji mang tultulong ken ka. Tanayunan na ti itulong na ken ka. Dita kan. Pinanawan naklatan. Agawid akon. Tama nga no agsangsangit dagiti anak ko. Nakasaritam ka din, di maag a tao. Wan tatang. Nauman ka da kami nga agiina. Kaya't na ti agragsak iti sabali aden na. Sa dino ayatayan na dadya sinalpag, tay nakman ikan iti pagnakman na. Bayan yun tatang. Narigat apilitan ti may sa tao. No di na kayat. Na, apay, pilitam nga raw ti mayat. Diyay madi ati pilitam. Saan matla naragsak ti panagden na ti agasawa? No mapilpilitan ti may sa tao, tatang. Numakitak lang na diya tao, jaklam mo na sawan. Amangan numakabil ka. Ingka man kiti iti asidag ti opisina da Henry. Tayong kakasarita. Na, apay ang mapanak pa'y laijay. Urayam asumangpot, samon to ibaga, no anya day takayat mo nga ibaga. Idinadamag ko asaan nga agaw away di tabalay da. Naamwak nga adda kano sa bali a babay iti biyag na. Anya, nakaamuam iti dayta. Saan mo nga amaw dyan ang ibaga takatrabahuan na. Ay, ingka hindi ka sa udya anak mo. Nagloko na tao. Kasanaon dagiti babasit nga anak da. Ay, ala, ingkan, ibagam nga agawid. Siya kuma, nga madararamida kahit. Kan may sa, amangan numakabil ka ti sinalbag. Agsarita taman si kalalaki. Apay, adi kagaw awed. Apay ngay may kayo dito yun lang. Agawid kayo. Hoy, si ka Henry. Anya ti mapanpanunot mo. Apay, adi mo sangputan ti pamilyam. Sumangputak to ka di. Saan kayo nga umay dito eh? Kaano nga raw da sumangput ka? Sumangputak to ano makalagipak. Katno saan ka makalagip? Saan mo asangputan dagiti agiinam kasta ka day? Di tak man riribukan dito yun lang.
Nakaululi magak dito'y. Umay kayuki din manggulgulo. Talaga anak kong laapan na unta panunot mo. Saanan alimpyaw? In kahit din, tanay maladawakon. Kita kayon. Hoy, aguray ka! Kasasao ka pa'y laang! Pimanawlatan. Di na kun intal-talag, jay loko at tao. Imbag man tay may ka dito'y balay. Adda parikot ko. Anya ka diti parikot mo. Ay na, saan ka kadiunay nga agkong konsumisyon? Tapno di ka daras bumakat. Kasano ko madyak ag konsumisyon? Kat sa bali mo tanti pagawawidan ni Henry. Ano na? Naiturod na pinanawan dagiti babasit nga anak yo. Idaro mo lang ang dadya lalaki. Nang runa, no akto ang makitam ida iti babae na. Bayamon, saan kun ngay pilit ti bagik iti tawa sana mangayat kanyak. Kastoy langan. Dandanin ag-retire ti kadwami di opisina. Anya nga ta, no ag-apply ka langan. Ang mga numaala ka. Kasano dagiti anak ko? Ibagam iti katugangam. Ta isuda pa lang ti mga wawir iti anak mo. Tapno makapagtrabaho ka. Mabalin mo matidang ikan iti kwarta. Tapno maayo da nga gawawir. Kaano ka ding ag-retire ti bagbagam? Talo pa ya bulan manipod ita. Ikan kay ti paggatang mo iti gatas. Naggapo da ito iti opisina ti DSWD. Grabe ka pare. Impay-pay sumutan ni Carol. Kasano ni misis mo? Delikado pare. Ang mga manayunan manan ti ubing no kadinak manan. Saan mo ka din nasoblyan ni bagat mo? Jak pa'y may bagareta pare. Ay, kasano no damang sirpat ka ni bagat mo? Nagpintas pa'y mate. Awan mang sir pati jay. Di na pa'y masikaso ti bagina. Di mo lang mo pare. Baglaki din. Tada social worker amang tultulong kadakwada. Isa nagasatakpay lang pare. Tadan pagsamakadan na. Asaan kat di asyak. Sige, siya kon ti mangitultulod iti indayon ni baby taglabakan anak ko. Sapay nagadaw dagiti lalabaam. Alaman nga rod nana. Imay da intulod dito'y balay. Iso nga inawat kun alabaan. Sayang matitangdan ko. Adagayam intugot ko di tabasit abagas. Imbag lang nga ilutom akan ninyo. Apay, di nakakadiinik kan iti igatang mo ti gatas ni Henry. Saan nanang? Adapay matbasit abagas mi dita. Apay nangala kayo pay laeng. Napan ngamin nagpabayo ni tatang yaw. Nangala akbutan iti inyag ko ditoy. Pati kiskisan, ngimina mo ti singirda. Gapo iti kinangin at ikrudo. Kasano? Kat krudo matimang paandar iti kiskisan nanang. Mapanak ko magpapukis, ngam nagbayag kamait. Apa hinap na panamaya? Napan ko nga rod inik kanji manugang ta iti bagas. Nagaw-awirak pa'y, taado ti lalabaan na. At da intulod da nga may nalabaan na iti balay da. Makikak tulaan da a Henry. Makita natin di na pa'y nakitkita. Anya ko mahamot nga ida itaga ipakitam. Makakita iti ado abituen na di na pa'y nakitkita. Ipaturay ikaw nga agilap dagiti matana. Ay, isungaroda ka na yun nakamapan ijayanda. Tapno matulungak di manugang ta ang mga wer ka dagiti apo ko ta. Uy, mas galandan samat di kabarbaro amang sirsirpat kan ka. Ngamday jay a Henry. When nga rod, friend? No makita ka na po no da dya lalaki. Idispatsar ko ni Henry. Kaslamat lang, iti panang dispatchak, iti kadandan na. Anya pa'y nga, no di kasta. Awan mo't nga minti ado, amagimulak iti dayjay a Henry. Ha? Nagbasit ti sweldo na? Sana kat ko na sumardang ka nga ang trabaho. Wen nga rod Diyay lakat nagbasit a sweldo na at ikarkarit na. No siya, jak lakat manusan ti agkulko
kulong agmalmalam. May mayat ito'y trabaho ta. Tanaragragsak. Sino di nakitak alalaki akasibsibet na? Namindo na nakitak na dya. Adda karbangak amang pastrek iti bisitak. Ta boarding house ko da ito eh. Sa maysa, saan nakpay nga asawa? Anya, kaya't mo asawan, kaslaak sinanta tao ditoy. Addakan ka, no anya ti panagkitam di tabagim. Sinalbag ka, babae. Ha? Awan karbangam nga agsaw iti kasta. Tadinak asawa kunakmanan. Nakidagos ka lang dito ay. Pinadagos kamat. Ngam binulan nga itad ko ti sweldoken ka. Daw-dawatak kadikan ka? Saan ka di adisnudo asik ka ti mangmangtad kanyak? Tiamok ka tagasawatan. Ti agasawa kat adda proseso na. Adda ka di proseso nga inaramid ta? Papayakas na ti Churam. Kinapay nga dabag mo. Papanam? Agyanak pala diti balay mo, pare. Dandanik lang makabil ni Carol. Payakabilam tinangiso ka iti asawam. Adakit din sa bali ang mangitultulod kan kuha na di boarding house, may. Anya? Ay sos, kunak namin kan ka. Gargaraw na pailang kahit saan amapyar. Kahit agsublikan kan ni Carmina. Jakpay kayat ang manayunan manan ti anak mi. Uray rabrabi amat maturog ak. Kapilitan ang bumangon ak ngagtimpla ti gatas jubing. Anya nga rod kat bunga ti arasasyo. Alangan na di mo itimplaan no mabisay. Uy, mayat ti auram ita Adda ka di rumbang ang maamwak? Naidispatsa ko ni Henry. Apay, masiguradom ka di anapodnokan ka di sukat mo kan kuana? Amumatan. Basta itad na lakit de kanyak ti sapul na. Ayusan para kanyak. Friend, agnanayon ta ka di akastoy laangan? Kastoy nga? Anya ti kayat mo asawan? Bumakat ta ka dilatan nga awan pamilyata? Ubing tapay, Juana. Saan tapay mat abumakat? Sa bagay. Mabayag pa'y mat siguro panawan. Tapno panunutan ta, ti maaddaan iti pamilya. Adda na kay baga kanyak asabali ka numanan ti kadenden na ni Henry. Ay, di mo madipalpalagip kanyak da dyan na korang tilinaon ti utak na. Masurunak laang. Numakin ako ma, ket kurang talaga ti tornilyo na. Ngam saan nga agsigsiguro, nga agnanayon anaragsak. Dumteng to ti tiyempo adagita aragsak kat agbalintaw aliday. Una, adaya na sayat nga itden ti mading aramid. No kaano adumteng day ta tiyempo, ti Diyos laang ti makaab mo lakay. Ket sapay la kuma, taag nakab. Hoy, friend. Adan samatan sa bali akadenden na ni Henry. Bay ama, adamatan sa bali akasukat na itibiyag ko. Nagdaras kayon a naglinipat ngagpadpada. Ay, kunak nagsubli iti pamilyana. Ang saan mat gayam? Saan ka di nga imbagam? Adinan kayat numabalin amanayunan pa iti anak da, tanarigat ti agasikaso iti ubi? Kasta mo timbaga na kanyak. Angam no siyak. Jak pay lakayat ti aglusyang gapo iti ubing. Uray siyak mo't No way. Dayta katagbalin alo siyang adi na oras. Iso pinanawan ni Henry ti asawa na. Talo siyang kanunday to eh. Gapo tatilaang kanuubing ti ammo na nga asikasuan. At the good news ko, gayam. Ag-retirean dya ko nakakadwami di opisina. Si kanti agbalin na clerk. Kaano ak amang rugi? Kasanon dagiti anak ko. Ha? Saan mo pa ka di anak kasarita ti katugangam?
Taisupay lang ti mga iwan kadagiti anak mo. Saan pa'y gayam? Ti parikot ita kat dagiti aramatag asumrag. Inanay matan dagiti lupot ko, idi saan ko ana asikaso gapo ka dagiti ubing. Ala, ikan ka iti igatang mo iti lupot mo. Tapno adda aramatam ako nam. Di ka madanagan. Ikan ka iti igatang mo. Agyaman ak unay kan kagayam. Sikatin tan nagtilangit amang tulong kanyak iti kastoy akasasaad ko. Imbag tayo may kayo dito'y balay nanang. Ada ngamin importante a pagsaritaan tayo. Anya ka di day ta, basang. Mangrugi ak ngagtrabaho ija opisina ti DSWD nanang. Da kayo pa'y kumati mga sikaso kadagiti ubing. Kabayatan ti panagtrabaho. Ha? Trabaho ko ng basang. Katnusak po ti agaw-awer, nukas jay amakilabaka. Opisina ti pagtrabaho ak nanang. Inaldawak to arumwar. Opisina ko ng basang. Wan nanang. Pangaasiyo, tamayat kayo kuman nga agawir nanang. Nukas ta. Siyakto ti agaw-awer kadagiti anak mo. Sana bale. Ikan kayo mat iti kwartayo no agsweldo ah. Lakay, mayat ka kade asyak kano ti agawer kadagiti apo ko ta. Tagtrabaho kano ni Carmina iti opisina. Ah, hay, naggasatil ngay no agtrabaho iti opisina. Kag no nagrigat itati sumrek iti opisina. Iso nga rod adamagak no mayat ka asyak ti agawer. Ay kituan asino kumapay nga iti mang tulong ken kuana no saan adata. Sa bagay, hangam lakay. Ah, No maamuan nga ta ni Henry, nga danton trabaho ni Carmina. Agsubli pa'y nga ta, iti den na ti pamilya na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakpakaasi ni Carmina kan ni Henry, adi na kumaida panawan kadagiti anak da. Ngambim mato ti puso ni Henry, kat pinapanaw na ni Carmina. Nakilablabada nga ron ni Carmina, tapno adala ang aramatan da nga agiina. Iti may sangal daw, si marungkar ni Jess kan ni Carmina. Kat imbaga na ka ni Carmina nga agtrabaho langan daytoy iti opisina, kas clerk. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluhan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Iso nga rod adamagak lakay, no mayat ka asyak kano ti agawer kadagiti apo ko ta. ne. Kat asino kumapay nga iti mang tulong ken kuana no saan adata. Ay, sa bagay, no maamuan nga ta ni Henry, nga danton trabaho ni Carmina. Agsublipay nga ta iti den na ti pamilya na. Jakman amo iti dayjay a tao. Dan sa kurkurang na. Takabailan na pa'y apanhawan ti pamilya na. Imbaglaangan dadamang tultulong iti manugang ta. Wan nga rod bakit, ay na, kasanon ngay no awan. Di pa'y ket nakakaasain dagiti anak da. Henry, agyaman nakta nakisinarak ka kanyag. Wen, takayat ka ang makasarita iti usto. Agam, kurak man no talaga adin akong kayat, iso ngayon sinanak. Si kagayam ti ay ayat, Henry.
Katsapay la ko mata mapakawanag. Agsubliakan ka. Wana. Aging gaita, ay-ayatin ka matkit di. Ang sapal ako mga rod, di na akong isoksokat, ha? Ikarik. Basta lakat, awatin nakmanahan. Sige, Carol. Basta agkari ka mat, di na akong isoksokat iti sa bali. Anya? Makapakatawa ka, Mat. Kunak man o di mon kayat da dya lalaki, iso ad dinispat sarmon ako nam. Wan. Ada yung gayam anasaysayaat ni Henry. Ngam tinangisukatak kuanan. Well, adakan ka dayta. Iso pampanunuta ka sumapol iti sabali at trabaho. Pumanaw akon iti bar a pagtrab-trabahuan ta. Kas nakunak, adakan ka dayta. No kasta ti planom, awan maaramidak, friend. Kat sapay la kuma, tadi ka agbiddot iti dayta a desisyon mo. Ay, oray siyak matket di. Kaya't kumatan ti pumanaw iti bar a pagtrab-trabahuan ta. Day, nasapakan sabot unay anak ko. Excited ka amang opisina? Narigat no maladawak nanang. May mayat matlaang no masapa. Tapno saan akababain ka dagiti kakaduhan o kwa. Ay, huwan mo't kit di abalasang ko. Sapay ko ma, tamayat day ta nga opisina asin narakam. Sapay ko ma, tanasaya at dagiti makatrabahuak ijay nang. Nasingpan batkit din ni Jess Ngam ti parikot, dagiti kakadwana. Sigurado nga adu kayo nga empleyado ijay. Sige nga rodan nanang. Mapana ko hanta ni umaldawan. Ala, taasan pa'y mo't anak karaing dagiti ubeng. Ang mga nuag sasangit na, numakita da ka apumanaw. Nasayata na sa pakasim mangpat. Isurukon ka dagiti ayan dagiti papeles nga simpam. Alaman nga rod, friend. Saan ko nga amo dagiti papapeles kano sa dino ti panghikab-kabila. Wen, tapno nalakabiro ka no kasapulan. Awan pa'y matim may kadagiti kakadwa mang opisina. Ah? Nasapa ta nga minunay. Inggagarak tinasapa, tapno maisurukan ka dagiti rumbang nga aramidam. Talaga asikan, ti kasayaatan agayam. Sapay ko ma, taikan nakapay ni Apo tinasaya at akaradkan, tapno adupay ti matulungam. Ay, gayam. Adda itad ko kan ka. Pagpapintas. Adda pang papudaw, sabon, kaskada lotion. Nabayagan ajak nagus-usar ka dagita manhipod na ganakak. Jak masangot ti agpapintas. Si kamot ti masabat ko pare. Apay akas tamatan ti bagim. Marmarbamot ten. Jak man na mo pare. Agpadpaduktorak mat nga kastoy matlatang agkutungak. Pagigyan namon nga ita. Manmano ka mo na makita. Inyakarnak mo't nga mayroon iti sigod nga yan ko. May saak ka nagitimpan da iti kabarbarong opisina ti sanga ti kumpanya. Saan ka kadi pa nagawid iti ayan ti pamilyam? Saan pa'y pare? Makumikumak pa iti impaanong da kanya katrabaho. Sa pa'y mariknak ang marigatanak. Agkapsutak mo tan. Padasam ti agpakita iti espesyalista, pare. Amo, mami? Imbaga ti kaadalak a nakakitakan ka? Anagpintas ka kano? Imbagam kumaanga oray isukat na pintas mat. Ngem damaganda kanyak. No asino kano ti dadik. Apay kano adida makitkita. Oray siyak mat anak. Saan kumat nga mo ti ayan na? Jak mat nan makitkita. Saan ka di nagpakadakan ka? Sakbay apimanaw, mami? Saan anak? Pinanawan na tayo. Tadi na kayat ti agrigat. Agragsak laeng ti kayat na. Naragsak tayo mat, mami? Saan tayo mat nga agrigrigat? Apay apinanawan na tayo. Ala, intan apok.
Intan ijay pagadalan niyo. Napaanan ni mami, may ijay trabaho na. Wen, Lola. Nimat lolo ti kadwa dagiti adding ko, Lola? Ay, wen aapuk. Awan mo ti sabali apang ibatyan ta kadakwada. No, maitulod kan ijay pagadalan. Agawid akpay. Kat umay kan tumanan sukunan inton retirayo. Intang arudan, Lola? Saan kanto apo mampanaw ijay pagadalan niyo no awanak pay laang, wan? Ijay latayan ti security guard ti pagyanam, aging gatjak sumangpet. Wen, Lola. Urayan kayo aging iti saan kayo sumangpet. Kasta tinasingpet nga ubing. Natulnog akanayon kadagiti amin ang maibaga. Naimbag tadakan. Adda papanak. Nga maawan mo't pangibatyak kadagiti ubeng. Sa paam ti sumangpet, tabapan ko matla ang sukunan ni Claire. Aywan gayam. Ay na. Sapay adda ko mapapanan mi iti kumparek. Ay, kasanon nga dya ubeng no awan ka inton madanon ti oras amapan ko pa ng sukon. Ay katawan Sa anak makapan iti papanan me. Sayang. Papanan nyo ko mga minaya. Inton awan klase dagiti ubeng sakan tumapan. Ay kasangay dayjay. Pangal daw kuma. Tada ka no papanan dya ag kasangay iti malam. Ay awanan Saan ako na makapan? Kat anya nga rod ngay. Alangan mo't asaan ko amapan sukunan dya apong. Ay, adda ko mapakikuyugan daan niya. Narigat lakay. Iso nga imbilin ko nga urayan nak ijayan ti security guard aging gaadyak sumangpel. Papanang pare. Sagkay sama ti udang, ma'am. Jesus, nagputong ka pa yun. Napanak iti doktor pare. Adun nga agas ti tinumtumar ko ng kastuyak latlamat. Ang apay ngagmay may saka. Apay di mo kadwa ti live-in partner mo? Iso tinapan nagtrabaho. Sa anak mo na makatrabaho. Naglivak pa yan iti trabaho. Kit na. Siyempre makita saan mo akabailan ti agtrabaho pare. Nalabit pare. Mariknak namin kat talagang agkapsotak. Ala, kaduan ka man lang na mapan iti doktor tani. Kaasi ka mo't. Alaman nga rod pare. Marigatan ako na talaga. No daduma kami kat saan ko amagatang nagiti ipagatang da nga agas. Ta sa anak mo't ngamin ngagsuswil doon. Anya timbaga ti doktor kan ka. Adda ka di pa'y namnamam? Unay matan ta imbagam nga dapay namnama. Ada impagatang naman nga agas. Agas manan? Ay, dandani manan ti pa nagbabayad iti abang ti kwarto. Awan pa yan ti LPG. Kasano pa itan? Oray saan payagatangan amin Gumatang tanto na da igatang. Awan ka di ti kabagyam apagpatulungam iti igatang iti agas. Kasano kumangay. Matayo na iti kakabagyan mi. No datatang kananang awan mat pagsapulan da. Kasano nga rudan? Kat saan ka matan ang makatrabaho? Parikot nga rod ta sa anak ang makatrabaho. Nagbasit mat nga rod titangdan ko iti pagtrabahwak ita. Iti pakidadaitak. Basit laang ngamin ti agpadait. Ado ngamin ti ready-made alupot. Unay matan ti kastoy. Anya nga ta, no agsubliak iti bar. Mami, ado matiginat gatang mo. Ada pa'y chocolates kan, baro abado kan sapatos mi. Ay, mami, anya pa niya dagitoy. Nagsweldo ak ngaminan, anak. Inggatangak mat ni Lola yu iti bestida na. Takaasimot ang mga awer kada kayo, no kasta ang mapanak agtrabaho. Ada ka di mat para ka ni Lolo? Ada mat anak. Inggatangak mat iti shorts na.
Yagyo nga rod, mami. Taipan ko kadakwada. Ada pa'y grocery nga itid ko kadakwada. Saan mo amawit? Ay, da kayon to ti mangipan? Umay damat laang dito'y balay. Taimbagak nga umay da intun madamdama. Sigurado lakit di an naragsak damat akas kada kami kadagiti kakabsat ko, mami. Lola, imbagman taimay kayo. Ado ti ginatang ni mami apara kada kayo. Anya, nay, apay agim matang iti ado ako nam. Nagsweldo ka no ngamin, Lola. Adamat ka no para kada kayo kan ni Lolo. Ayan nga rod ngay ni mami yaw. Ada ijay kusina, Lola. Madama ti panagluto na. Anya ngay magtilot-luto na. Imbagak akayat ko ti kare-kare. Iso nga iso ti ilutluto na, Lola. Ay, malagip ko lakit nga rod tirigat na makilablaba idi babasit kayo, apok. Ita, saanen nga agrigrigat ti inayo. Anya ka di day tayo sangpot mo, bakay? Ay, groceries man nga intad ni Carmina. Hadapay duster kaw kan shorts mo lakay. Ay, imbag pa yung manugang ta. Taamo na tatalyawan. Nasingpot at talaga. Diyan nga tangay anak mo alanggaw. Ayan na nga tamot tan. Ay kitbay amo na. Nataenganan. Di natan kasapulan. Saanan nga agpakpakita? Saan nga ta mailiw ka data? Saan sa mailiw ti tao anakurang ti panunot na bakit? Ay, no ayan naman ita. Sapay kuma, tamalagip na mo ti agpakita ka data. Dakkel ang tinagbaliwan ti pamagim gayam. Sexy ka nagpintas ka. Kas kalabalasang manen. Unay matakas labalasangan gayam. Ang dakkel ti yamanak kan ka. Tano saan nakatinulungan? Sigurado ang makilablaba ak pailaang ita. Wan gayam gayam. Awan ka di pa'y damag mo kan nilakay mo? Linipat kon gayam. Nagpakpakaasi ak idi. Adi na kami panawan. Ngam pinanawan na kami lata. Imbaga na pa'y kiti nga mangan kanuno kamaten nak ti aso. Kaputakas laak kanuto lang. Nalabos mo't daytan. Anyan to nga tati makunana, numakita na kaita. Saan siguro nga agkurstidalan mi gayam? Naragsaken iti sidong tinangisukatan na kada kami, kadagiti anak ko. Anda ka di ginatang mga agas ko. Awan ka din ti agas mo. Awan pa igatang ko. Tawan nagpadait iti uniforme. Ay, unay matan ti kastoy. Sapay mariknakit ang kapsot ako. Nungay agawid kalaengan kadagiti dadakkel mo. Ngamin, awan pang paagas ko kan ka. Napayagan jak nagpakita ka na ko na. Jak amo no bigbigan dakpay. Imposible mat dayta. Apay ko ma, adi da ka bigbigan. Sigurado nakapsot dan. Tabakit kan lakay damaten. Mami, nagpintas ka ita. Papanam ka di. Inak makimisa anak, kayat mo ka diti sumurot? Kayat ko mami. Nakaturog pa'y matdading ko. Imbagakon ka ni nana nga umay na idakitaan. Kalpasan ti misa, ada mapantagatangan ijay tiyandaan. Sige mami, kayat ko man ti sumurot ijay simbaan. Maala nga rod, tulungan ka nga agsukat tapno saan ta amaladaw. Sige nga ron, mami. Nay, papa na mabigbigat. Nagsapakan arumwar. Awan mo't klase da, Claire. Mapan ka no nga rod makimisa di apom, isuda ka ni Carmina. Nakaturog pa'y dagiti dua, iso amapan kumot kaduaan. Ay kasta ka de. Mala, inkang arudan.
Ta siya kung ti makamo amang idadang iti danom mapagkapek. At dandanom di termos, nakaidadang akon. Di mo pa'y mapuutan mo, ti panangidadang ko iti danom. Ha? Mala, ika nga rungtad. Ang mga numala daw dagijay amapan makimisa. Ala, di ta kagarudod, tamapanak mo to. Ado ti tao isuasaan mo nga ikatan ti imam akumkumpet kanyak, iganam ti badok no adagatangak. Wen, Mami, sanak nga umibat kada kayo. Ang mga nojak masiputan, kat mabati ka no umibet ka. Carmina, sika ka di daytan? Gino, siga ka din agpaiso? Kunak no sana si kaitahin ta nagpintas kam ngaminan. Asin ta kadwang mo, Bing? Ti inauna nga anak ni. Adamot tan iti kindergarten ni Claire. Claire, kablaawam ni Tito Magino. Naimbag abigat yo, Tito. Kastamat kan kabalasan ko. Ay sus, nagpintas na ito yung ubingan. Imalakan ka nga inana. Napintas ni Mami. Saan ka di, Tito? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ni Nanag Lauri tinangaw-awir iti anak ni Carmina, tagtrabahon da ito'y, iti ayan ni Jess agayem na. Iti panaglabas ti panawan, kindergarten ni Claire, nga inauna nga anak ni Henry kan Carmina. Iti sabali abangir, naglive ni Henry iti trabaho na, tamarigatan nga agtrabaho, gapu iti na dumaduma a sakit, ang marikrik nana. Di na payin magatang dagiti in reseta ti doktor nga agas na, maumuma payan ti babae, akalibin na. Iti may sangal daw, nasabat ni Gino, da Carmina kan Claire iti tsindahan. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naimbag abigat yo, Tito. Kastamat kan kabalasan ko. Nagpintas ka da itong ubingan. Imala iti inana. Napintas ni Mami. Saan ka di, Tito? Uwin, balasan ko. Talaga napintas ni Mami. Napintas ka mahit. Ado ti mangibagbaga. At talaga napintas ni Mami, Tito. Panag nga sutipod no, saan ka day basang? Wan, Tito. Saan tamat nga ulbod? Saan ka di? Ha? Italaang ang nagkita kayo, ngam kaslakit din nagtulag kayo amang lamyong kanya. Mami, asino ka di dayjay? Kabagyan tayo ka di? Ha? Ay, saan anak? May salaang agayam idi ni... Asino ta akin gayam, Mami? Gayam ti pamilya tayo, ti kayat ko asawan anak. Kasta ka di, Mami? Adda ka di mat anak na, akas kanyak, Mami? Ha? Jak amo anak. Jak ngamin amo ti ayan ti balayda. Saan mo nga amo? Saan ka di agayam ti pamilya tayo? Apay ngay asaan mo nga amo, Mami? Sa anak ngamin amap-mapan ije balayda. Ada ngamin trabaho. Saan ka di? Aywan gayam anya. Lola, am-amoyo ka din ni Tito Gino? Asino day ta, Gino, apo? Kanapay anadamag mo. Nasabat mi ka ni Mami ija tiyandaan.
Imbaga na napintas kami kano ka ni Mami. Ni nga ta, Gino, agayem ni Henry. Asino Henry, Lola? Agam amuda ka di kan ni Tito Gino? Ay, saan mi pa'y gayam anay bagbagakan katinagan ti amam apok. Henry, tinagan ti amam. Anak ko ni Henry. Ay, Henry gayam tinagan ni Daddy, Lola. Ayan na ngay ita. Ay, saan mi nga amo apok? Kailiw kumutan a makita, no ayan na ita. Nasa umot ti anak mo ang nakita yung kano ni Gino iti tsindaan. Pudno ka day, balasang kaw. Wala nang. Ada ka di parikot no nagkita kami? Di mo ka di dinamag no ayan ni Henry. Saan, nanang? Sa anak nga interesado no sa dino ti ayan na ita. Sigurado naragsak iti sidong tinangisukatan na kada kami. Ay, pasensya kan balasang ko Nga may saak nga ina. Uray linipat nak ti anak ko. Anak ko latta. Kayat ko latta makita. Ladingitak mat nanang. Maawatan kayo. Ngamsapay ko ma, tamaawatan dakmat. Maawatan ka, anak ko. Ti asawa kat mabalin latta sukatan. Ngam ti ina. Saan to apulos mabalin masukatan? Mami, naibaga kanak ni Lola. Henry kano tinagan ti amak. Ha? Kasanuan na sa una day ta anak. Dinamag mo ka di tinagan ti amam? Nasaok ngamin kan kwa na. Ti pan nakakita ta itiagnagan ka ni Tito Gino. Imbaga na agayam kano ni Daddy ni Tito Gino. Isu idi ti kanayon na akakuyog, sakbay apim manaw. No kasta. Nalabit nga muna ti ayan ni Daddy, Mami. Apay no muna. Kayat mo ka di timapankan kwa na, anak? Dakos ka di, Mami? Saan ko anak ko? Di na kumamat panawan. Akas iti inaramid na. Saan, Mami? Saan kayo apanawan? Anya ti pampanunutam. Itay pa'y amadlaw ko adi ka makaid na. Jayman nasa unikler nga apo ko ta. Nakita da kan uken ni Carmina ni Gino iji tsindaan. Kahit anya ko mano nagkita da. Anya ko mati pakariribu kami ti dayta. Di na nga taam mo ti ayan ni Henry. Manong aminan ataon asaan nagpagpakita di anak ta. Apay, no kadiam muna, mapankay jay ayan na. May saak nga inagoryo. Uray imbeleng nak ti anak ko. Saan mailibak asyaklat ta ti inana. Inanakalaktaan ng linipatan na kamatayin. Di na kapay umay kumustaan. Uray linipat nak ta anak ko latta. Uray maamwakla ko ma. Noan yan ti kasasaad na. Agawid ka laangan ijay lugaryo. Barang ada makatulong kan kaagumatang iti agas mo. Amumat nga awan ti ado a kwartak apaggatang ko iti agas. Namukla ko makasto ti mapasamak. Dakla ko man inintad amin na kwartakin ko na. Anya ti itantanamitin mo dita? Ay, madanaganak. Taamangan no papanawon na tati aking balay. Tadita na kabaybayad iti abang ta. Agpakpakasi ka, adi na tapay papanawan. Amo na ayamot ti mga asiday jay. Katrupat kwartamat. Padasam lang barang mayat. Ibaga mga bayad ta intun adda kwartata. Kaano nga'y ang maadaan ta iti kwarta? Inton lumagto ti mulagat mo? Ay imbag man, ta nakita ka dito'y tsindaan, Barok.
Apay na. Ada ka di masapol yo kanya. Ay pangaasim ka di Damagag mano, amom ti ayan ni Henry. Itinaudi pa nagkita mi nana. Kinadua ka na pan iti doktor ta masakit. Ha? Masakit ti anak ko. Anya ti sakit na. At diferensya ti barana. Ken pati kidney na. Nayuti ay sapay ako nada. Ado ti agas atong tumarin na nana. Pagigyanan na ngay nga rod barok. Tati ka malay tadyak mo din dinamdamag no paghigyanan na nana. Nayakar ngamin iti trabaho na. Apay akas ladar batay tarupam, ha? Ay, Hay? Di mo kunain. Anadukot ti pakitsendam. Iso anagawid ka akas taday tarupam. nakita kami ka ni Gino ijitsindaan. Naibaga na nga agsaksakit ka no ni Henry. Ay kinuagsaksakit, adi maimbagan to di ma pa nagpa-doktor. Kinaduan na nga road, anapan nagpa-doktor. Tamay may sa ka no ni Henry anasabat na amapan iti ospital. Nay, apay ngay, asan ati babaya kakabkabalay natin ang kadwakan ko na. Anya nga iti amok. Lakay, kayat ko amakita ti anak ta. No kayat nati agpakita ken ka, di nasayaat. Ay ngam no saan, anya nga iti maaramidam. Amom kadigayam. Kaya't nakaasirpatan ti kaopisinaan tayo amay sa abalo. Adan anak ko, kanadamot ang trabaho. Saan kun atarigagayan pa iti makiasawa manan? Namadamat karbangam nga agragsak, gayam. Ang mga no imbes aragsak, kat konsumisyon ti ipaay namanan iti biyag ko. Ay na, gayam. Saan mo't nga agpapada dagiti lalaki? At damat dagiti nasingpat, wano na nakman. Diyak kayat nga igasang-gasat ti masakbayan may kadagiti anak ko gayam. Nasingpat mo't kit dinidik, tamam mo kon. E di pa nga agkatrabahuan kami. Nasingpat mat edi ni Henry. Ngam edi adan anak mi. Nagbaliw amin. Mami, awan ka di tiladawan ni daddy kan ka? Pasensya kan. Ta di makumiko makanangas asikaso kada kayo. Diyak nakita nga inanay gaya man pati dagiti kawis ko anak. Dinadaal ti anay dagiti ladawan, mami? Wen. Diyak ninamnama sinarak gayam ti anay tinangikabilak kadagiti ladawan kan kawis ko. Makitak tupay nga ta ni daddy, mami? Saan ko nga amo anak? Panawon ti makaibagan no agkita kayo pay. Ngam no umay dito balay tayo? Pastrikan nyo ka di, mami? At daman damagak, lola. No ti asawa yo kat pinanawan na kayo. Kat agsubli, awatan nyo ka di pay? Ha? Nay, apay akas na ditamdam aga ba apawk? Dinamag ko ngamin ni mami. Ngam, dinakmat sinong batan. Apay, mangnamnama ka kade nga agsubli ni daddy yo iti nayo apawk. Saan ko nga amo, lola? Ni mami noan niya ti kayat na. Gamnusi ka. Kayat mo kade amakita ti amam apawk. Saan mo kade akailiw? Saan ko akailiw? Tadyak malagip ti ropa na, lola. Ngam no ni mami tijak makita iti mabayag. Sigurado mailiwak, lola. Iso ajak kayat apumanaw ni mami. Nay, sa bali manan ti jar mo itaasim mangpait ang aggapo di tabanger. Anya ka di manan ti pakariribukam. Amom lakay. Ubing pay ti apo ko ta. Ngam adda dagiti maisawang na akasla na taengan ngagsasaw. Ne, tapay, anya timbagan na. No kano siya, titinarayan ti asawa na. Awat ka di kano pay no agsublay. Ay kinaglakasong batan. Apay, nukas pangarigan, panawan ka.
Ngam, sublian kan tumatlaang. Di na ka di awatan. Kasanungay, no si kati ada iti sitwasyon ni Carmina. Panawan na ka iti kang itingitan tirigat. Awatam ka day, no agsoblay. Ay, depende iti sitwasyon Nungay agsublilaan, ngam saan apod nung agsublay. Aw, Ha? Ay na, anya ti kayat mo asawan. Saan ka maaw-awatan, guryaw? No saan mo kaya ti dardarirag ni Dick apanagayat kan ka? Kayat ka di asawan dayta, ngay ayat ang pailaan ni Henry. Iti napadasak atuok ken rigat idi pinanawan na kami. Napunasan ti panagayat ko kan kuana. No kasta, saan mo nga awaten, wag subli? Saan siguron? Idi ka sa pulak unay titulong na. Di man la naasi kanyak. Di nakpay tinulungan anang isakad kadagiti umbing. Ang kasanon, no dagiti naanos a katugangam timangkid daw apakawanam. Ha? Kiddawan na nga tapay kanyak dayta abanag? Siyempre, anak da dayjay. Mabalin akayat damat nga agtipon kayo manen. Kasano? Kat awan matan panagayat ko kan kuana. Saan mo ka din ang mapakawan? Nasakit unay ti inaramid na anang papanaw kanyak. Idiinak nagpakpakaasi adi na kam kumapanawan. Apog, no umay agpakpakaasi kan dumawat iti pamakawan ni Dadim. Pakawanam ka day. Jack, amo, Lola. Ni Mami ati pagdamagan niyo. Amo mapog, mailiwak unay iti amayo. Kayat ko nga agkikita tayo kumamanen. Saan nga taan na uyong, Lola? Adda ka adalak. Ana ibaga na uyong kano ni tatang na. Ha? Apay anak ko na nauyong, apog. Kanayon kano nga agungat. Kan agbaot pa'y kano. Ay, saan nga taakas jay ni Daddy, Lola? Panagkunam ka day ka naungat to ni Henry. No, kaden na naman ang dagiti anak na. ay, anyang ay ti amok dita. Saan ko matatanggal ti panunot ni Henry? Manunatawa na saan na nagpakita. Amangan pa'y nun nablon ati utek na. Adayamot mablo nga utak. Apay, tulang amablaw, wano mablas. Ay kit kastan kasla nablaw. Ta saan ahustaw ti panagandar na numakin ako ma. Nutubo ko ba? Ay kit napil ka. Isu asaan na husto ti panagayos ti danom iti unag na. Mabalin pa'y mat amaator no ko naman apil ko. Mabalin mo't nga isublay, saan aya? Haha. Adamat tubo, ano nalabas anapil ka sa mo isublay. At adamat ukaw. Nung ay kasjay ti anak mau. Apog, ada pagsaritaan ta, ngamdwa talaang wan. Adamat daading ko, Lola. San abali, tadi na maawatan ti ibagakan ka, apog. Anya ka di jay, Lola. Ay aywam ni Mamim. Apakawanan na ni Dadim no agawid dito. Wan? Anya? Ay aywak ni Mami? Nungay di na kayat, Lola. Apay, Lola. No agsubli ni Daddy, matulungan na nga ta ni Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, rinam ni Gino ti kinapintas, da Carmina, ken Claire, idinagsasabat da, iti tsindaan. Naibagamat ni Claire, kinilola na Glory, ti maipapan ka ni Gino. Dita, napanunot ni Nana Glory, akayat nang agtipon kumamanan da Henry ken Carmina. Iti sabali abangir, agrigrigat da Henry ken Carol, kat di dapain mabayadan ti abang, ti kwarto ng ababangan da. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Lola, anya ka di dayjay? Ay aywam ni mamim apok. Apakawanan na ni dadem no agawid dito. Wan? Anya? Ay aywak ni mami? Nungay di na kayat, Lola? Apay, no agawid ni daddy? Matulungan na nga ta ni mami? Ay, mabalain balasang ko. May mayat mutlaang ano, kompleto ti pamilyayo. Ngam nabayag matan nga awan ni daddy? Kat kinabailan mat ni mami, Lola. Diferensya laeng, di addam ako na akatakunay na balasang ko. Jak amo akan ni mami, Lola. Ibagayon tulaangan kan kuana. Ay na, Henry. Makaungatan di umaagsing-singir iti abang ti kwarto. Awan pagbayad ko, tawan nga rudan ti kwartata. Anya nga ti maramidan ta. Naawan tayo ba't karod pagbayad ta. No inurnong mo kumatin inted ko kan kaswelto ko. Anya? Nabaybayagan day di ah. Ita, isingir mo tinalpas mo nga inted? Ha? Manumat lang ngay day jay? Kinantan, naigatang ta iti kinanta. Apay asapulang pailaang. Lipatan mo ang timpagak. Malagip ko lang, hindi makatrabaho akpay. Saan ta alumangan na mangan? Kan makamayad tayo di abang. May mayat pay no agawid kalaangan ije balayo. Ay, inakmat ag trabaho. Pumanaw ka akastoy ko. Awan pa'y agas ko. Kat, anya ngay nga rod. Bantayan ka? Ah, sa anak a doktor. Tapno matulungan ka. Kan awan mat nga rod kwartata nga igatang ko iti agas. Kan agyaman ka. Tadi ka pinanawan nga uray kasta ti kasasaad mo. Ikarigatak ti mapanay di ili. Barangan na makitak nga amok a pagpatulungak. Awan nga minan agas ko. Kasanon no awan tumarag. Agpaspasarak ka. Barang mayroon na nga na makitak nga amok. Ti lalaki ang nakatugaw iti sang ti parmasya. Nagkutong kan kasla kakapsot ha. Kasla... asit ka man. Pare, Henry, nagyaman ako panera na nagkita ta dito eh. anya tinadoktalan pa ti doktor a sakit mo. Pirmimot ang nagkutong kan. HIV, kan alay spat biti bara. Gapoy tilayin ko kanong sigarilyo pare. Ti sigarilyo tinangtad iti sakit mo iti bara pare. Timot agsusukot a babae ti nakaalami ti HIV. Imbag no sana pati dahi ti kadendendam kat adamot HIV na no? Awan pa pa na nun. No di pati ka din makakarakan mat pare. Awan ka di pa sintomas anarik na na. Kaslada nga ron. Ngam di na mo nga nasakit ko nga HIV. Tiyan mo na. Kada ito lang barak pare. Carmina,
Kita am tinaikabil asabong kan chocolates iti lamisaan mo. Ha? Asino tinagikabil gayam? Naimas lakit di dagi at chocolates. Ingka kidi kitaan no asino tinangted. Taikan nakmamad iti ramanak. Ikan ka no para kanyak ti sabong kan chocolates. Amang ano imbati dalang iti lamisaan ko. Ngam saan para kanyak gayam. Para kan kadayjay. Apay nga ron nga ikabil da pay langit iti lamisaan mo no saan aparakan ka. Naggapo nga ta ka ni Manong Dik dayjay? Adda ka di pay sa bali asutor mo. Apay nga ibagak nga higayam. Abak mo pa'y tibalasang. Mano dagiti agar aram kan ka. Ngam kunamat adimon kayat ti makiasawa pa'y. Nagrigat tayo ta sakit man. Masapol ti kanayon nga agas. Sapay nagngingina mo ti maysa a klase. Dahil sante ko nada nga pagdarikmat aragsak nga magnanayon na rikat. Kaslakas ta na pare. Narigat ganti sakit nga itden ti agsusukat a babae ti biyag. Saan pa yanan anaya maagasan? Makaginawak lang no agagasak nga amok kumarkaro na iti sakit. Nagrigat na ya. Piso nga siya pare, ipamaysak ti asawa. Jaket ti maitulad kan ka. No mabalila ka mga sublyan ti panahon pare. Malagip mo ka din ni Carmina. Ada ipadamag kukun ka. Sigurado, amas daaw ka. Mami, anya ka dita kita? Chocolate samet. Wen anak, ngam ne, saan nyo alabsan ti mangan tapno saan ngagsakit tingipan nyo. Ikan tayo matdananang kantatang. Naimas dagitoy mami. Nangalaan nyo kadi ka dagitoy. Insagot da kanyak edya opisina, anak. Imbagman, tasagsagutan da kayo akanayon iti chocolates. Mami, apay asagutan da kayo. Kat saan pa'y mat-a Christmas, wano birthday yo. Ha? Ay, nakalagip dala siguro anang isagot kadagita, anak. Naakara nagsamutan iti sakit mo. Ay, apay ngay, madmadimutan tiriknak. Nagpakita ka kanini ti doktor. Awan pagbayad ko. Kano agpa-check upak man, awan paggatang iti agas. Sa bagay, urag pa-check up ka. Nawan mo't lang igatang iti agas. Awan mo't lat serpina. Amangan no naakara na kunkan ka. No agtultuloy ti kastoy amadi amarikrik-nak. Agawid aklangan iti lugar mi. Tagpatulong ak kadagiti kakabagyak. Kasta kumamot ti aramidam. Agsina ka din ti dalanta. Anya kumapay ngay. Malas samot ti panakidenakkan ka. Takas to yung maten ti mapaspasamak. Nagpintas mo tunday tasabong iti lamisaan, apok. Insagot da ka ni Mami, Lola. Adapay ado at chocolates, Adamot ka no kukwayo, kuna ni Mami. Insagot da ka ni mamim kunam. Apay, ada ka din mang sirserpat kan kuana. Ha? Anya amang sirsiripat, Lola? Saan kayo amaawatan? Kaya't ka din ni mamim ti mang sirserpat kan kuana, apok. Anya nga ron ti mang sirsirpat, Lola. Ay, dayta ikwa. Ay, bayamo no di mo pa'y maawatan, apok. Ang ibagam ka ni mamim, asaan amakias asawa iti sa balay. Ang saan mo nga ibagbaga nga imbaga, kuwan. No damagan na ngay, no asino tinangibaga. Apay asaan ko nga ibagangay, ada kayo tinangibaga, Ha? Lola. Ay, lipatan mo ti imbaga, kapok.
Saan ko mamakias asawa iti sa bali ni Carmina? Ito'y tumot a Henry. Di na inaramat ti utak na. Amo blakay, sinagutan dakit din iti sabong kan tsokolate ni Carmina. Ket no apay no sinagutan da. Ay, karbangan na matay ta. Saan lang ajay langgaw nga anak mo ti adarik na na. Ngam nagkalay sa adak ni Henry. Saan amabalin ang makiasawa iti sa bali? Basol day ta. Kumaano na sayaat ni Henry Kenkwana? Saan ba tatinarayan na idi babasit pa iti anak da? Langgong kiti at talaga? Ngam no adari medyo ang maator pa iti amin. Apay kit din asaan. Kayat ko nga agsinubyan da, lakay. Awan lat amok. Iti daya kinapintas kan kinatalgad ti trabaho ni Carmina. Patsem nga agsagmakpay iti tao anang pasakit iti riknana. Ure siyak mata, no kasta ti inarabin na kanya pagan anok ngay. Gumatak iti materialis a para balay. Tada kayo man ti mangidaulo amang kita kadagiti trabahador tang. Mabit amalpas no adu ti trabahador. Apay, nakaurnong ka iti pagbalayo basang. Wen tatang. Isarunok nga yurnungan ti panagadal dagiti anak ko. Ay ngamno ko nam nga adu ti trabahador akayat mau. Ay dakelaki diti magastom para iti tangdanda. Isa ganaak tatang. Kayat ko ngamin amalpas adagos. Malangarod. Tamang kita ak iti kakadwak amasaon. Bantayak ida. Tapno saan asinsinan ti panagtrabaho da. Agyaman ak tatang. Sigurado nga intun dumadakkel dagiti anak ko ket kayat da saggahisada iti kwarto. Ay ket nasaya at sa ganaa amon, bayat saan dapay nga agkulehyaw. Wen nga rod tatang. Sigurado adakkel to ti magasto. Awan ita ni Henry. Napanan na nga ta. Ingkarigatan na siguro tinapanagwat-wat anag na. Darasak ti pumanang. Amangan no umay manin ti akin balay dito boarding house. Kartik ak nga alaan dagiti kawas ko. Ikargak iti dakkel ang maleta kat pumanaw ako na. Makaamumutan ni Henry iti biyag na. Ay, 2 bulanan. Adi kam nakabaybayad iti abang. Payakas to di ti kwarto. Awan lang iti daddo mga alikaman. Kitak man lang iti banbadon ni Karol. Awan itak ka la maleta na iti sirok ti kama. Kitak ti kabinet. Awan na kiti kawas na. No kasta, pinanawan na kon. Itapay, takastuin ti kasasad ko. Isumot ti punang panaw na kanyak. No may busko na itansang kamasita bagas kan noodles. Awanan pagtaraon ko. Sakit basitan ti agas ko. Sa anak to pa yan nakanayon ngagtumar. Tanong may bus. At anta na marigatan ak. Sapay awan igatang ko. Asidag akon iti lugar mi. Agyaman ak. Makaawid ak matlangan. Tila ang sweldok ang nagdait. Ti pinagpletik ang nagawid. Agawid tumot siguro dayjay a Henry. Inakaran naksamot iti sakit na. Nuan niya man ti sakit na.
talaga amariknak. Ama di ti bagik. Iso amasapol nga inak to agpakita iti doktor. Mayat nga agpaiso tinapanunot ni Carmina nga ado ti trabahador tapno daras amal pastibalay nga ipaaramid na. Narigat ti kanayon nga agluto iti kanan ti trabahador. Napanunot na magtapadakkalan to'y sigot abalay da. Ay ngamjay kurang ti panunot ng anak mo. Di tay amaw no sa dino apasit ti lubong tayan na. Ay, kumusta nga tamot ton? Adda nga tan sa bali aputot na. Ay, hanggang man amo. Ngamuray kas jay laang daya tao. Saan lata maliklikan na lagi pa? Ay na, anyamot ka tan ayat ti kasasad ti loko. Kasta tinagad lakay. Uray lipatan ti anak. Malagiplat ta ida. Sika mo ta Carmina. Apo, talaga amadlaw nga sinsado ka na. Pumimpintas ka lata. Amo ko na napintasak. Iso nga uray saan mo nga ibaga. Oray saan mo kaya madamagan? Ipadamag ko kun kati maipapan ka ni Henry. Sa anak nga interesado. Naragsak siguro iti sidong ti babae na. Di na pa'y malagip apurwakan dagiti anak mi. Agmay-may sa itan tapinanawanan ti kalibin na. Makabirok manan iti kasukat na. Day tama ti paglaingan na. O sige agdardarasak. Adang amin papanak. Talaga asanan nga interesado ka ni Henry. Piman mo't ni pare Henry. Gapo iti kin naman nagbaybay ana. Ima dayon tirik na ti pamilya na kan kwa na. Madigaya matalaga no baybayan ti pamilya. Nagbiitan ti inaramid jo abalay da Carmina lakay. Awan gamdakkel met ti gastos ni Carmina iti tangdan. Taadumot nga ron ti tinangdanan na atrabahador. Nalabit nabiit nakaurnog iti kwarta. Tawan pa ipagad-adalan na. Dilaang Claire, hangam kinder pa'y laang mat. Ay ngam no pa'y kasta. Amum kaday. Di na magkuno ng halaan na itidaduma a kwarta na. Tadakal ti imparamid na abalay. Nangalaan na kanungay. Adda kano inted ti ina na akadaanan nga alahas. Inla ko na, kat inayon na pinagbalay. Ay sabagay. No siyak amay sa, may mayat ti balay ngam alahas. Ay kas ko maiti ikaw. Ay ento pa'y kat no sinipdot da. Kat iso pa'y anak karsangan ti lapayag na. Ay kawan kaslakin ni Ditas idi na pa ni Manila. Hey! Sinipdot dati ikaw na ijay divisorya ay kahit ay sos darsang tilapayag na. Haywon nga agpaiso. Saan aya nga impanda pa'y iti doktor? Ta dinait dati narsang alapayag na. Kasapulak ti kaduak. Tamaringkatan akon. Agawid aksan. Tan na inak dumawat iti pamakawan. Bareng anda gumatang iti agas ko. Kumusta nga tanda Carmina ka na iti talong anak ko. Datatang ka nanang. Kumusta da nga tamat? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na napuluhan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam
Isagot mi kada kayo, ti paggibusan, teserya tayo itaalawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasabulak ti kaduak, tamarikatan ako. Agaw itaklangan. Inak dumawat iti pamakawan. Baring ada gumatang iti agas ko. Kumusta nga tayo tanda Carmina, kanang iti talong anak ko. Datatang kananang. Kumusta damat nga tan? Pare Henry, madlaw nga kakapsot ka. Unay kita ako tong mo na. Apay, papanam. Inayadag ti maknama pa na di paradahan ti si pare. Sapay manulang ti kwartak. Imbang tada na idulin ko gaya mili. Itindaan na walit ko. Italaga na sarakak. Pagplitik nga gawin. Kaduan ka na. Ngam, ijay laangin asidag ti balayo. Taad da imtla emergency apapanak. Impan nga minibakat ko ti anak mi di ospital, pare. Itulod na klangan niya paradaan, pare. Kabalak ti agawin niya pala. Sige, pasensya ka na. Tani, mapaanak ka di ospital. Agurigor nga min di anak mi. Agkumbulsyon ka nun. Isong waintaray na di ospital. Imbag ta makawayas kan amapan ije pagadalan apok. Saan akas ide amasapol nga itulod kan sukunan ka ije pagadalan niyo. At dangaminan kadkadwak nga agaw-awid, Lola. Wud, saan kayo pa'y ngamin nga agam-am mo ide? Iso nga italaang nga agkuyog kayo. Dakkelak ngaminan, Lola. Saanen amasapol nga itulod, kan sukunan dak. Tamok matantidalan amapan ija school. Mapan kagarudan apok. Kapampanaw mo't ni mame, tasabali mo't ti dalan na amapan iti opisina da. Mayat kumaan o agkaruba ti pagadalan. Ganti opisina da mami. Tapno kanayon kami nga agkuyog, Lola. Sino nga tatiakin pala iti karuba na tatang? Dakkel mat. Ngam iti matsigod ang nagtakdaran ti balay mi. Pimanaw ka di da Carmina kandang iti anak mi. Ne, sino ti kasla iskeleto na kumitkita iti balay da Carmina? Ne. Ti Maliawan. Henry! Agpaiso ka di ti makita. Ay, si kakadiday sa Henry! Uwan datang. Umayak man. Ay, apo Diyos sa mananga siya. Ay, kas ka man la skeleto na namang magna. Ay, nakabutbutang talaga ma. Imbag pa'y tibang kaya kitaan. Tasan nga agkut-kuti. Gamtisik ha. Mabisinak. Nagkapsotak tatang. Mabalin ka di at tulungan na umunag. Umay ka. At tibayan ka nga umunag. Agtugaw ka basit. Tenak mangibaga ti dabangir iti makan. Awan ngamin makan di taoy. Impakan ko ni ti asaw tinabati nga inapoy. Akin balay di tatang. Ay, ni Carmina. Ay ngam awan nita. Napanidya trabaho na iya opisina. Maladitakan. Alaman nga tatang. Nakapsutak. Kan mabisina ko na'y. Ay na. Ay, mga alaka itiin na po'y kan masida. Tada skeleton. Sasawambot ka skeleton. Saan ka di akalkalpas mo anangan?
Ay, ni Henry. Adan, ngam kaslay skeleton, mabisin ka naw. Anya, addan ni Henry. Wan, isungaron adarsam, bareng masambot mo pa'y balay. Ay na, kaslamag sa tanti angas na iti panagkita kan kwa na. Nalagaron ta nakaturog pa'y dagiti upeng. Magkata kung tay kaldero kan kasirula, tapno mabiitak. Ala, umuna ako ni balay, takasaokban ti lukaw. Alata sumarunuak mo ton. Sige, umununakan. Ayun ay matanti tsuraam anak ko. Ala, mangan ka. Tagsasarita tayong taon numalpas ka amangan. O yaman ako. Mga anak. Ito ang bimabisina ko na Ay, inayadam mo't ati mangan. Ang mga lumaltutan kakit nga raw. Aguray katamalak iti danaw mapagbulon mo. Ala, aday tati danaw. Inayadam ti mangan anak ko. Ayan ka di. Nagitubing na anak. Nakaturog pa'y dagiti dua. Napanmot iti pagadalan ni Claire. Apay aya, adi mo ida pinaspasyar anak ko. Kan anya ka di ti sakit mo. Apay akasta ti itsuraam. Ada ispat ti barak. Kan ada HIV na anak. Ay na, delikado mo't gayam ti sakit mo anak ko. Amangan lumaakaram dagiti ubeng. Hello. Sino ka din na ito eh? Sinalbag ka. Babawi kun anak idanakan ka. No apay ngamin anak subli at pailakan ka. Adamot gayam HIV kan asmam. Kanuan niya pa'y di ta asakit. Naakaranak pa'y. Nagpakita ka ka din iti doktor. Wala. Kunak no gagangay lang ti sakit mo. Saan mo't gayam? Kasano pa'y itan? Magpadatan nga da sakit na anarigat ang maagasan. Awan mabalinta. Ang babawi akmat. Ngam naladawan ti amin. Maladingitan ang una iti kastoyan na duktalag. Lusan, kumaga po iti kinababairok. Naliklikan na iti apasamak. Talagang agbabawi ak. No, apay nga minanag subliak pailakan ka. Hanggang kasano ita na ito yan. Saanan ang may babawi ti amin? Carol. Nangagkaw ti saritaan nyo iti babae a kinasaritam iti teleponaw. Masigurado ka may sa dayay kadag iti nagluklukwam. Uwan tatang. Agpada kami nga daan iti sakit. Hey, no saan atila ang pagragsakan ti bagyo ti pinanunot yaw. Naliklikan nyo kumaday ta. Dakkel ti babawi tatang. Ngam naladawan ti amin. Saan na may sumbli ti napalapas. No kumadimngag ka iti inam, idi imbay nakakinasarita nga agawid kan. Gamsaan mo, tay sumot ti pinaawid mo. Uray ti asawam, nagpakpakasay, ngam anya ti naramid mo. Kasla na baliktad ti pasamak tatang. Isoy ta tinasalon at ti bagina. Nakalukluk magan. Edin to tasyak. Permiti ko tungkol. Apay ngagsangsangit ka, anak. Anya tinapasamak. Napandalola di tabalayda. Sumurot ako ma. Ada nakita kong al-alya. Al-alya? Adaya mo't al-alya. Nakita mami. Kasasauda lolo kan lola. Imposible akasasauda ti al-alya. Uraing kayo kitaan Ada al-alya inji balayda. Umay ka. Intaman kitaan ti ibagbagam nga al-alya.
Kabutang ko ang makita ti Alalya. Tatang, umayak man. Ayan ti ko na ni Claire nga alalya dito'y balayo. Ay, umunag ka anak ko. Awan alalya ditoy. Carmina. Kabut-butang kang agpaiso. Iso akabutang na ka ti anak ko. Awan mat ubing nga imay dito eh. Agsangsangit anadanon ko. Pirmi abutang na. Sige, inakitaan ti anak ko. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kan ko na. Mami, nakitam ka ni ti Alalya? Saan nga alalya dayjay anak? Kimot tong laang. Tada siguro sakit na. Anak ni Lolam dayjay. Diyak kaya ta makita, Mami. Kabutbutang tilangana. Kasla skeleton. Apay magtanakas jay tinagpanagan ni Henry. Henry? Kunam, Mami? Saan ka di Henry tinagan ti amak? Saan ka di mailiw kan kuana? Saan anak? Uray siyak. Kabutang kumat nga asitgan. Itikas jay akasasaad na. At dalakit di sakit na. Amangan no makaakar pa'y. Uray siyak, Mami. Kabuteng ko, takasla skeleton. Pimanaw ni Carmina. Madlaw nga awan apulos pa nang ipatagnan kan ka, anak ko. Kasanumot nga main. Kastamot ng titsuram, nakabutbuteng ka. Di nak nga ta mapakawan, tatang, nanang. Nagpintasan ni Carmina. Apay, may turad mo pa iti dumawat iti pambakawan. Idinto ta inabando nam ida, numanon atawan. Bareng mapakawan nak, tatang. Amok. Nagkurang ak iti pamilya. Ay na, itapay adikan makabaal, sa mo ibagaday ta. Panagkita kit ado ti virus di tabagay. Wala rot, tatang. Talaga nga andun sa antivirus di tibagkit panagri. Ay na, delikado nga rod, anak ko. Ang mga numakaakar mo, day ta sakit mo. Anya ka di dagiti agas mo, adi mo pa inagatang ako na. Anda di reseta ni tabag ko na lang. Linang lang anak tinagtumar. Tawan nga minigatang ko. Imbag ano, dapay kwarta ni Carmina. Kalkalpas na nga intad titangdan dagiti nagtrabaho iti balay na. Nangalana ka di iti pinagbalay na nanang. Inurnong na ti sweldo na iti sumagmamano atawan. Makaanay aya. Kat dakkel mo ti pinaaramid na. Adda ka no intad ti inan akadaanan nga alahas. Inlako na, kat inayon na pinagbalay. Tapno adda ka no pagyanan dagiti anak yo. Kasta ka di. Amo na nga insaganaan ti masakbayan dagiti anak yo. No kumakastamat ti inaramid mo, adayo kuma anaidalit ka. Inakagid daw kan kuanay ti pamakawan. Rumbang laeng, tasaan asinsinan ti inaramid mo. Apay adi ka rumrumwar anak. Ada ka matlaang dito'y unag. Kabutang ko nga minja skeleton, Mami. Nakabutbutang titsura na. Mapanak itay dya opisina. Saan kayo pa'y nga umas-asidag? Tama nga numaakaran kayo iti sakit na. Kanayon nga guyag. Wen, Mami. Diyak kaya ti aguyak. Ang mga nagbalinak matakaslakan kwa na. Kasla skeleton. Saan ka unay nga agbutbuteng, anak ko? Di nakaan-anwan. Saan yung asitgan? Tapno saan kayo ang maakaran? Agawid ka nga rod adagos inton malam, Mami. Amangan ngamin no umay ditoy. Wen, anak.
Basta saan ka ngagbut-butang. Di na kaan-anwan. Apok, apay adi ka rumrumwar di ta kwartom. Di mo ka di kayat ang makita ni Dadem. Kabutang ko, Lola. Awan ka di pa'y ni Mami? Awan pay. Di ka kumagbut-buteng ka ni Dadem, Apok. Adda sakit na, iso akats jay ti itsura na. Basta diyak kayat ang makita, Lola. Saan niyo ko maapong umayan di ti balay? Pangasiyo. Ay na, iwan, saan ka agbut-buteng? Ta saan ko apa umayan ditoy? Promise niyo Lola. Saan niyo apa umayan ditoy? Uwan, Apok, promise. Nagapuak di tabanger. Agkulkulong ni Claire iti kwarto na, takabuteng nakaamakita. Pati anak ko, kabutang dakmayan. Saan ka pa'y agpakpakita, ta kaasidamag, nang runa ni Claire, kastaunay tibuteng na. Baring sumaya at trik na, kan pumintas ti pamagik. Ta kompleto matan ti agas ko, nanang. Agyaman ka ata nasingpet ni Carmina. Idik ka nakitiinggatang ko iti agas. Saan kayo pa'y mo't anagsango ang agsarita? Padasak akasarita itong sumangpat, nanang. Ngem kabuteng nakadagiti anak yo. Saan mo't akayat ni Carmina ti umay dito'y balay? Padaanak ni tasidag ti kurbaan, nanang. Agsao kami, tagkidawa kiti pamakawan ken ko, ana. Mabit man lang, Carmina. Agsarita ta ko, ma. Anya ko matipagsaritaan ta. Di nakasitgan. Napatag ti anak ko. Kat amangan no maakaran kami iti virus mo. Pakawanan na, Carmina. Napakawan kan. Ngam di na kami kumaasitgan ka dagiti anak ko. Delikado ti virus nga dakan ka. Ang bababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Pati dagiti anak ko, kabutang dak. Pati si kang asawak, kabutang nakwayan. Ladingitek. Tumulong ak iti agas mo. Ngam napatag kanyak ti salon at minga agina. Di na kam kumaas-asitgan. Talaga mauli ti babawi. Dahito yan ti bungat ti kinadakas ko nga ama ken asawa. Ditan papagayam tinaggibusan, teserya tayo itaalawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Randy Castro, Roger Ramirez, Joseph Binawe. Kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Gapo iti kastaunay a panagaya ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno siya sino man a mamatikan kwa na, saan amatay, no dikat agbyag ngagnanayon. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ma'am Susan, mabalin ka di nga ala akong ti sweldok iti talo a bulan. Igatang ko kuma iti masapsapul ti anak ko ija pagadalan da. Di ka di makauray. Itad kun tulat tati sweldom.
Pangaasim, ma'am. Iyagyo ko man ti sweldok. Igatang ko iti bagas kan amin na. Awan bibiyang ko. Itad kong tulat at isweldom no kayat ko. Nga, ma'am. Di ka kani makauray? Imbagak mo't nga itad kong tulat ta? Kaano ngay, ma'am? Agbisinan dya anak mi. Tawanan makani dya balay mi. Ala, ingkaalaan dagiti na bangles amakan ijay kusina. Ta iso ti ipakan mo, iti anak mo. Anya? Agik at ako nakas tagaboyo. Diyakon maanuusan ti trato yo kada kami at tagaboyo. Ha, sige, padasam ti agikat. Tadya anak mo, ti agikaro. Anya? Laglagi pam day tanga imbagak. Ala, pumanaw ka dito sangok. Agtrabaho ka ket din. Ado, tilalabaam. Kasano da ito yan? Kasi mati anak ta. Awan pa'y may gatang ta itibado kan sapatos na. Kas dapat ng tinal daw abalon na. Nagadon ti utang ta kadagiti istor. Kat sandan akayat ti agpautang pa'y kadata. Di mat ngamin itod ni Madam ti sweldok. Sana bali. Padasak nga alaan tinaurno nga serdok kini Sir Dario. Upatabulan day jay. Barang itid na. Nga kasanunod ang ran na ka, sakbay nga itid na ti sweldom. Sana bali. Tinasken. Itid na ti sweldo. Agtrabaho ka pa nga umuna. Sakbay nga itid ko ti sweldom. Nagadupay ti agur-uray ken ka nga aramidam ije farm. Hanggang, Sir Dario, inak ko magumatang itay ti bagas mi. Taagbisinan ti pamilyak. Pues, sakbay nga itid ko ti tangdan mo. Agkampay dagiti sakak. Anya? Aramidam, wano saan? Sige, sir. Agkak dagiti sakam. Apnoyag mo ti tangdan ko. Anya pa'y lang arot ti ururayam. Agparintumang kan, ket agkam dagiti sakak. Uwan, sir. Aday ta. Nakaparinto mo nga kon, sir. Ket agkak dagiti sakam. Aday ta. Nalpasan, sir. Iyag mo kumanti na urnong asweldok. Sakbay nga itid ko ti sweldom. Pabugbog ka pa'y kadagiti pasurot ko. Anya? Da kayo pasurot ko? Bugbugan nyo dahito'y at tao. Anyang tiki na ulpit mo, Sir Dario. Nanang, tatang, naimas ti si datayo ita. Wen anak. Sige, mangan kalata. Agbusog kayo kininanang mo, tanaimas ti sidain tayo ita. Sige, mangan tayon. Kalpasan na. Bakit Ingkaigatangan ni Maymay iti kasapulan na. Tatang, nadadaalan di sapatos kan bag ko. Sige anak, igatangan na kaninanang mo iti sapatos kan bag mo. Oh, bakit? Apayati ka pa'y lamangan. Hagluwa-luwa ka mat. Lakay. Adam lakay mo. Amok latan bayad. Bakit? Adda tayo iti sangawanan timakan. Alakit din, mangan kan. Naimas ti sidaan tayo ita. Wen, lakay. Lakay, pinabugbog na kamanan ni Sir Dario. Sakbay nga inted na ti sweldom saan ka di? Kuna na nga agkak dagiti saka na. Sakbay nga ited na ti sweldok. Anya? Inagkak dagiti saka na. Ngam pinabugbog nakpay gayam. Sakbay nga inted na ti sweldok. Imbag ko ma, no inwayat na anasaya at ti sweldok. Ngam saan mat, taim pamulmul na pa'y kanyak. Anya? Nagtakas na talaga. Apitan danto day tuya kinaranggas da. Amin at agabo da.
agtulnog da kadakwada. Tano saan? Maipada damat kanyak. Kastoy kadilatan lakay. Kaano nga agpatingga ti kinaranggas da? Idaw dawat tayo latan iti Diyos. Asapay ko ma. Tagbalbaliudan. Kahit kastalatan. Pakawanan talatan ida. Tadida ammo ti aramidan da. Lakay. Tidakas nga aramid. Agpulon tumatlaang bakit. Kati aramidan ta. Ituloy ta nga idaw dawat. Asapay ko mata agbalbaliwan dagiti amo ta. Amay nga intad mo amin ti sweldo da di Conrad. Di kagdanag. Ta saan kunton nga ited ti sweldo na iti makatawen. Sayang ti kwarta nga intad mo kankwana. Isupay ko maday nga ipautang tama porsyentuan. Sa nabali, adda pa'y sweldo dagiti dadduma at tagabot ay. Saan ta pa'y ida asweldoan, taramatin ta pa'y ti sweldo da. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta. Ad dapay nga umado ti kwartata. Una, Ang kasanon, nagreklamo dagiti tagabo. binutbutang ko ida. Kanalakalang na itangay ka ni ti solusyon. Kanaawan ti makaitured amang kontra kanya kadagiti tagabo. Taamudan nuan niya ti pagbanaganda. Alang rod, sika ti makaammo. Ma'am, apay nga agtungpa ka ngay. Kit-kit daw aklaang matinaurno nga sweldo. Hoy! Agdalos kan dito'y balay. Kadyak kayat nga damakitak at tapok iti uray sa dino asuli to'y balay. Maawatam? Wen, ma'am. Katapnog nakam ka. Saan ka amangan inton pangal daw? Day tati dusam. Pakabasulak ka din o alaag ti sweldo. Tagsao ka pailaang. Pwes, saan ka amangan iti aldaw kan iti rabii? Katawan bibiyang ko no agbisin ka. Naranggas kayo nga agasawa, ma'am. Awan asiyo kada kami ababaunan niyo. Awan parikot nito'y. Kaya't kumata sa rungkaran ti impaimak kada kayo a farm ko. Kastamat nga awan parikot dito yung ti Marta. Nawadwad ti mapaspas ti farm. Iso nga ag-concentrate kayo kit din iti negosyo yo dita. Dita laon yun. Uray saan kayo nga agbakasyon pa'y dito eh. Saan man, agbakasyonak dita lugar tayo, Susan. Saanan, auntie? Agbanbanog kayo laang. Nalaga rod, no kasta ti kunam. Kastapay nga rod. Bye! Dayjay akaanakak. Kasla da ilimlimang na. Jaki pa kaambo kadakwada ti aldaw apan nagbakasyon ko ijay. Tapnudok talak ti ilimlimod da kanyak. Saan ang mabalin nga umay dito ni Auntie Marta, honey? Kukwa tala ang ti farm. No umay, mabalinta matapukawan langan. Tapno uray ti negosyo na ijay Cebu, ket datan ti mangimaton. Sige. Masapul ada talaan ti agnumar iti kinabak nang na. Kan amin a negosyo na. Isobay amlaeng no umay, iti kasta, makaiwayat ta, iti kontrakan kwa na. Agyamanak, tanakita kay tidhalan nga agturong iti balay ko. Iso nga inawis ka dito'y a restaurant, Linda. Madam Marta, naimbag tanay lasindak. Diyak amo nga da kayo. Tasan mo't nga imbagbaga ni Ma'am Susan. Kidawag, adi mo ibagbaga kadakwada nga da. Madam? Kaya't ka kasarita, Linda. Aduti kayat ko adamagan ka. Hanggang sakbay na, agorder ta pa iti kananta. Manganta, bayat ti panagsarsarita ta. Dakas kayong agasawa.
Nakakaasi dagiti trabahador ijay farm. Iti aramidan nyo kadakwada. Naamwak amin a kinadakas yo. Kwa, auntie? Ala, pamanaw kayon ditoy. Tano saan? Paibalod kayo. Sige, padasan nyo, ante. Lumaban kami. Ado ti gagayem ko nga abogado. Kastamatad ka nagiti pan nakabagiti lintag. Isa sige, labanan dak no day tati kayat yo. Honey, saan ta na lumaban? Auntie, please, saan da kami kumapapanawon diti balay mo? Sa dinong iti pagnaadan mi, no papanawon da kami. Pakawanan da kami kuman. Alaan nyo amin akawasyo. Kat pumanaw kayon diti balay ko. Saan kami nga agdarum iti inararamid da Sir Dario kada kami, Madam Marta? Sa nabali, tawandan dito eh. Oh, jak ni namnama at dakas gayam ti trato da kada kayo. Nang runa launay kan ka, Conrad. Madam, Ngam kayat ko amanipod ita. Sikan ti katalak ko iti farm. Wen Conrad, tulungan na ka mangimaton iti farm. Kat sikan to ti makaamo iti amin dito'y farm into nagsubli ako ni Cebu. uwan madam, agyaman ak unay. Mabisina kon. Saan ka kadi pa nagluto? Awan amin nan iti kusina. Urayan niya amakan? Uray noodles no iso? Awan nga rod. Awanan kwartata. Impaabak ta amin nan iti sugal. Nasumok tamot nga minan ti agsugal. Huwag nga rod. Awanin ko ratata. Pangalaan ta itan iti kwarta. Kasanon ti renta ti pagnanaudan ta. Makisarita ka pa ilang nga. Awanan ka nan ta. Agbisinta ka din at talaga. Awan ba itad ko kad ka? No kaya tiyo ti maadaan iti kwarta. Agtrabaho kayo. Ngam di kay kayat nga awatanan ijay farm ko. Tadyak kayat ti aramid yo. Dakas kayo. Auntie, kasapulan mi ti kwarta. Awan ba itad ko a kwarta? Ngam, Auntie Marta, di ka kadimaasyan kanya kakaanakam. Kaanakan ka? Ngabjak kanunungan ti aramid yung agasawa. Ala, naawanan ti bagam. Pumanaw kan. Awanan kwartata Dario. Ingka i-follow up. No awatan na ka ni Doña Gracia akas hardinero na. Mapanta adwa. Tabarang awatin na kamat akas katulong da. San bakit di? Nagsaya at tibiyag ta iti balay ni Auntie Marta. Ngam kastoy itan tibiyag ta. Ala, intagit din. Tabarang saan pa'y arimwar ni Doña Gracia. Kat makasarita ta. Naawatan nyo ka di, tinbinglay ko kada kayo may papan. Iti panakailan sa ni Apo Jesus, iti cross. Susan, Dario. Uwan, madam. Uwan, madam. No saan nyo nga ipangag ti sasao ti Diyos? Nalabit, agtalinaud kayo lata iti kilo adalan at altaluntunan nyo. Ngam no ipangag yo ti sasao ti Diyos. Sigurado, abindisyonan na kayo. Kat madalusan ti puso yo. Madam. Idiin ba'y kayo nag-apply kanya kas babaunan? Nagdamdamag ak maipapan iti kinataw yo. Kat namuak a pinapanaw na kayo ni Marta agayem ko iti balay na. Ha? Am-amo yun ni Auntie Marta? Wan. Kat ita. Tayin may kayo nag-apply kanya kas trabahador. Awaten kayo. Nulakat. Agbalbaliw kayo. Sige, madam. Agbalbaliw kamin. Awaten kayo kas babaunan diti balay. Kan kas katulong kadagiti misyon a papapanak. Uwan, madam. Da kami nga adaan mabalin na iti biyag a membro ti simbahan, kat ada grupong iya tumultulong kadagiti agasapulan.
Nang runa kadagiti nasuli nag-alugar dito'y ili tayo. Kasta ka di, madam? Iso na saya at mat no adda kayo. Tada kayon tulat ta, ti katulungak. Dario, Susan, agin na natayo biid. Sana bali. Ada dagiti agtutubo dito'y nga agluto para iti pangal daw tayo. Uwan, madam. Kastigayam ti kunaya ang misyon, madam. Ti mangi kasaba iti Diyos, kandi tumulong kadagiti awanan. Wan, Susan. Ar-aramidan biti kastoy, takayat mi nga ibinglay ti bendisyon ti Diyos kada kami. Nagado dagiti ubing ang nagkukutong. Taawan kananda. Uwan ngagpaiso, madam. Makarik na akpa iti asi kadakwada. Kan uray dagiti babakit kan lalakay. Asaanan na makabaal. Kaasi damat. Uray siyak. Maasyanak mo't kadakwada. Malagip ko lakit nga ron ti kinaranggas mi kadagiti trabahador iti farm ni Auntie Marta. Makonsensya ak. Dario, Kan malagip ko tinakunam, madam. Anas kan ngagbalbaliw kamin. Takas ta ti kayat ti Diyos. Nga ayat ko mati agari iti puso tayo. nasaya at nakaamiris kayo. Maragsa ka na para kada kayo. Uwan, Dario, lakay. Ituloy ta ti agbalbaliw. Kat awatan ta ni Jesus iti puso ta. Tapno agari kada ta ti ayat. Uwan, Susan, bakit? Ala, nasaya at launay. Kat ti Diyos, ti mang bendisyon ka na kayo. Inayat na tayo ti Diyos. Kat isu arumbang laeng, nga ayat kuma ti adda iti puso tayo. Saan kat a kinaranggas. Gapo, iti panagaya ti Diyos, kada tayo, impaay na, ti kakaiso na nga anak na, tapno masubot dagiti basbasol tayo. Ngarod, naskan mo't nga ayat, ti agari kada tayo, kasupapak ti panagayat, ti Diyos kada tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritan, anay tampok, ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. An nadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Anya ti sirsiripon bita si Prina. Umay kakidaglinisin. Umay ka ditoy, takitaam ti sirsiripek. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta, umay kakiting. Anya aya dayta. Oh, makitam day ye basit anakanis-nisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta dayta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot kadimat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, anya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Isu day ta di aplikante. Ay, nagubingan ngay. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay no mapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito'y tan anang rugi ang nagtrabaho. Dito'y tan ang malakayan ken mabakitan.
Ken dituyak meten nga ag-retire ah. Uray siyak mo ta. Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mo't ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso at tulungan dak ko, ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa a kakadwam a paradalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya't siya asawan, sir. Naawat akon? Naawat kan. Ket magrugi ka nintong bigat. Apay apapaayaban na ta ni sir. Diyan mo ah. Inaprubaran na nga tan di loan ko. Umay ka, tama pantay di office na. Ay, mabiit lang Domingo. Umay ka man pa'y dito'y. Apay manan. Anya nga iter aramiden jay babae anang isit ijay office ni sir. Na. Adda idi kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makaumati rupa day ta babae. Ay, sige. Sir? Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. ka mata. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir. Kaya't kung ayam mo kada kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Ah? Kaslamo naganti bagyo. Juaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Anyamot ni Sir Ren. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamatin, sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta, sir. Kasla, madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa, ay. Ket daytoy mat. Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mangayab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak. Manong Dom. Ay na, nagmayat adenggan. Kasla umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito'y lamisaan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo. Ah? Itay ka pa'y abirbirukan. Adda ka matlagayam dito'y. Oras ti trabaho. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Wala, tumakder ka ditan. Anya kami tayo? Itaak lang nga ginanamay. Awan ti agina inana. Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Dagtugawak mo. Ha? Sika lang, ayat imay mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila ditoy. Saan ka di asika ti baro nga inala ni sir a para linis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapo medyo office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo?
Asino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda nga aglinis sa kano. O sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa. Agur urok da dito'y. Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan. Kan nakangangada ang nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo. Seprina. Dan sa mga app ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina. aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita ang nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga amin, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ma'am. Kaslasaan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar? Juanita, dayta ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Iso anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak, tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Iso ang nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayaban nak ni Sir. Adan samot ibaga na kanya. At dating dara ka seminar, kat makalawas nga awanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumba nga aramiden nyo dito opisina. Wan, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin, sakbay asumang petak. Wan, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. Wan, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat nagtugaw dito ag pusipusipus at tugaw si ka. Ay, padasak man, mate. Ay, jakpay na uma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga no da makakita kan ka. Si Kati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak enton madamdama da ito'y office ni sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga rod aglugan dito'y tugaw ni sir. Hoy. Siya, mamay. Siya, kon. Bibisin, Ha? ingkakit din aglinis. Kure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na. Out! Apay, asuak. Rumar ka na, ang mga noad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo sa mag-aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni sir ang makakitkita. Ay, wan ayan dagiti kakadwam. Ay, jak amo, ma'am. Jak na si putan no ayanda. Kitawag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanak man. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni Sir. Kasano no maamuan ni Sir day tangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan. Ay na, madimagayam no na puno na itingiwat itimakmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan dita pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home mo tan. Kay kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na.
pay man tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbaglakan niya, tana pigpig saak ng isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan mat asyak tinangan? Saan na sika? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga ti ref? Adda pa'y madi nga ugali na asar. Anya na ita? Nagsadot. Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami laang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir, no asino tinaglinis. Asino? Da kami kinni Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing ngagpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni Seprina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ayun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino nga'y dagita? Da Seprina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino nga'y ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaanos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir, siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na nga eh. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. Angam saan mo Ay, anya nga yan, ti mapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iji office ni sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da ni sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni sir? Sana ka nun naglinis. Da kayo lata ka nun ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak ka nun iji accounting. Ijayak ka nun at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni sir, akabaulak to ka nun ti agbalin nga assistant ni ma'am. Kunana pa'y ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya! Kat da kayo kani Manong Dom, agtalinaad kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasayaat. Ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang karabay, na inbag nga oras kada kayo amin.